necha daqiqalardan keyin kuyovlarimizni doramizga taklif qilamiz va yoshlar to'ylarini yaxshi niyatlar bilan boshlaymiz. Adilbek bilan Munaimxonlarning baxtli visol oqshomi kechalariga taklif etilgan barcha yoshlarimiz, mehmonlarimizni, qarindosh urug'larni yozilgan to'y dasturxon atrofiga taklif etamiz. To'y hammaga muborak bo'lsin azizlar. Hammani yaxshi kunlarga yetkazsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lib qo'shgan yo'llari bilan qo'sha qarasinlar. Ana endi aziz mehmonlar, yigitlar tayyor bo'lsak, o'rlarimizdan turib chiroyli bitta guldiroz qarsaklar va to'ylar muborak sadolar ostida doramizga kirib kelayotgan kelin-kuyovlarimiz Adilbek va Munaimxonlarni birgalikda kutib olsak azizlar. To'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Qarsaklar bilan. Sağdan olsun. Bir biraz kasacağım başta durarız. Yarıya gelin başa iba bilen kelipti. Kıyav töre yüreğe şifa bilen kelipti. Asta asta kadem basar bulsun kademler. Asta asta kadem basar bulsun kademler. Haya bilen kharab eylep kuma bilen kelipti. Kelipti, kelipti, iba bilen kelipti. Kelipti ya kelipti, haya bilen kelipti. Koy akşamı haneden gelir taranıp ürzünde. Koy akşamı haneden gelir taranıp ürzünde. Yüreğine ahtı payman vafa bilen kelipti. Nezaketi çırayı yaşlı gelir kuşayıp. Andişeyu adabı gel serpa bilen kelipti. Kelipti, kelipti, serpa bilen kelipti. Kelipti ya kelipti, iba bilen kelipti. Usuk yakı sal gel sal piyav bana yamide. Goya piyav kafir bulup zuhra bilen kelipti. Sevgi baxtini köz köz çeker, köz tegmesin baxtiga. Sevgi baxtini köz köz çeker, köz tegmesin baxtiga. Boshga baxshi qilib kuma bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi, kuma bilan kelibdi. Kelibdi ya kelibdi, ibo bilan kelibdi. Koy akşamı haneden gelir taranıp ürzünde. Koy akşamı haneden gelir taranıp ürzünde. Yüreğine ahtı payman vafa bilen kelipti. Nezaketi çırayı yaşlı gelir kuşayıp. Andişeyu adab diyen sarpa bilen kelipti. Kelipti, kelipti, sarpa bilen kelipti. Kelipti ya kelipti, iba bilen kelipti. Hadi yıklar yaşamız soylan mübarek olsun. Barakalla bir qarsak bo'lsin kelin-kuyovlarimizga aziz. Ana bir bora bir qarsaklar bilan to'ylar muborak sadolari doramizda azizlar. Qarsak chel qo'yamiz. Yo'q. Ha. Hey yavrum
haydik cevablayım Kırgavlı kendim Sevme devran Sürgavlı kendim Devran sürüyle Kerim kıyamlar Bahtlı bunilere Yavrey Bahtlı bunilere Toylar Barikalla yaşayınlar aziz. Marhamat. Kelinglar, tilaklarimiz bor degan barcha mehmonlari davramizga, yaqin qarindosh urug'lari, otalar, onalar birgalikda taklif etamiz. Biri ota, biri ona zurriyodamiz. Qur'onda bir tilda qiroatimiz. Hammamiz qarindoshmiz, yo'qdir yodimiz. Farzand yurur bizni, qo'sh qanotimiz. Farzandga baxshida bu hayotimiz. Chin qilib dunyoga kelganda go'dak, orzu maqsadi ila bergandir darak. Uyingda aytilar to'ylar muborak. Ser farzand mehnatkash o'zbek zotimiz, farzandga baxshida bu hayotimiz. Jami topganiga loydan uy qilar. 5, 6, 7 yil yig'ib bir kun to'y qilar. Nevaram bo'lsin deb yaxshi uy qilar.
tinchlikda yaxshi kun, to'y murodimiz farzandga baxshida bu hayotimiz. Musulmon bandani qo'llagay Xudo, beg'ubor go'dakka jon tanim fido. Farzandim deb yashar shoh ila gado, farzandga baxshida bu hayotimiz. Vaqtimizga mana shunday chiroyli farzandlarimiz sog' bo'lsalar, omon bo'lsalar, baxtli bo'lsalar. Kelamiz ota-onalar doramizga. Kelinglar qani. Yoshi ulug' Tajgul Omangul momolar doramizga. Ahmad Firuza Muhiddin Qurbonboy og'alarimiz doramizga taklif qilamiz. Mansur Miribon G'afur Bozorgul akalar shishalari, xonadon egalari Rahim aka Sayir opalarimiz, Bayram Xudo akalar Guliston Xudog'ay opalari, Azamat Murindiqoti, Baxt Murindiqinalari, Kumsopa keling ustoz, sizni ham taklif qilamiz doramizga. Kelinglar ota-onalar bo'lsa chaqirganlar marhamat. Adilbek akamizning baxt to'ylarini boshlaymiz. Ota-onalar kelinglar doramizga. Yana bir bora xush ko'rdik azizlar. To'y hammaga muborak bo'lsin. Kelin ikkovlarimizni baxt to'ylari bilan tabriklab, ota-onalar mikrofonlarimiz yo'llariga chorlaymiz sizlarni. Kelinglar aziz mehmonlar, hurmatli qarindoshlar, Sadiqovlar oilasi sulolasi, Yeshniyazovlar oilasi sulolasi mana yoshliq onaxonlarimizning oilasi, Rahim akamiz bilan Sayyora opalarimizning xonadonlari, Taxiyatosh tumanimizning muhtasham Goldstar to'yxonasida bugun ularning farzandlari Odilbek va Munoyimxonlarning baxt visol oqshomi to'ylarini inshaalloh azizlar. Elimizga dasturxon yozib, yaxshi niyatlar bilan to'y qilib kelin olayotgan mana shu xonadon egalariga to'ylari, kishilari muborak bo'lsin. Mana shu olayotgan kishilari qutlug' bo'lsin. Farzandlari Odilbek kelin bilan baxtli bo'lsin. Qo'shgan yo'llari bilan qo'sha qarisin. Nafaqat mana shu Rahim akamiz Sayir opalarimizga, balki shu to'yda xizmat qilgan qarindoshlariga, mana shu elimizga, xalqimizga ham yoshlarimizning xizmatlari nasib etsin. Yoshliq mana shu onalarimizga aqtiq to'ylari, aqtiq kelinlar qutlug' bo'lsin. Mana shu onalarimizning tilaklari, duolari kelin kuyovlarimizni hamisha qo'llab-quvvatlab tursin. Onalar tilagi qabul deydi. Onajalarimizning tilaklari hamisha ijobat bo'lsin. Uzana qonsin, ko'zlariniz aydin onaxonlari. El yurt baxtiga, qarindosh urug'lar baxtiga ko'p yashanglar, salomat bo'lgaysizlar. Kelamiz qana Rahim akamizning sayrabolarimizni tabriklaymiz. Odilbek yaxshi ko'rgan shogird ukamiz mana bizlar qatori elimizga, xalqimizga xizmatda yurgan, xalqimizning yaxshi kun to'ylarida xizmatda yurgan ajoyib ukamiz bo'ladi. Odilbek, sizni biz san'atkorlar ham tabriklaymiz. Mana xizmatda turgan barcha san'atkor akalar, ukalar, fotograf yigitlarimiz bor doramizda, operator yigitlar bor, hamma nomidan tabriklaymiz. Baxtli bo'ling uka. Kelin bilan qo'sha qarigaysizlar. Baxtingizga ko'z tegmasin, hech kimlardan kam bo'lmang. Tabriklaymiz. Doylarga, akalarimizga, chechalarimizga to'ylar qutlug' bo'lsin, kellar qutlug' bo'lsin, qudalarimizga kuyovlar qutlug' bo'lsin. Mana Rahim akamiz bilan quda qarindoshingiz ming yillik bo'lsin deymiz. Qudalarimiz bormi? Bayram og'a bilan Gulson opamiz mana Munoyimxonning otalari, onalari katta qilgan mana shu singlimizni voyaga yetkazgan, ta'lim bergan, tarbiya bergan mana shu qudalarimizga ham rahmat. Sadiqovlar oilasi bilan quda qarindoshingiz ming yillik bo'lsin. Hurmatli ota-onalari, azamat baxt to'ylar muborak bo'lsin. Sizlarni bugungi to'y bilan alohida tabriklaymiz mana Rahim akamizning o'g'illariga, Bayram og'amizning qizlariga Murindiqota ina bo'lmoqdasizlar. Qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin, tabriklaymiz, izi davomiy bo'lsin. Alloh nasib etsa sizlarning farzandlaringizga ham shu kelin-kuyovlarimizning kelajakda birlariga Murindiqota, birlariga Murindiqina bo'lmoq nasib etsin. Farzandlar o'stirgan niyatlari oq, bir umr mehnatda qo'llari qadoq. 60 ga kirmasdan sochlarida oq, otangni sevmasang kimni sevasan? Barcha bolasini birdayin suygan, saharidan non yopib sochlari kuygan, senga ipak to'qib o'zi chit kiygan, onangni sevmasang kimni sevasan? Mana azizlar, baxtimizga shunday otalarimiz, onalarimiz sog' bo'lsin. Har bir ota, har bir onaga o'g'illarining, qizlarining yaxshi kunlari, to'ylari, ularning baxti kamoli, rohatini, xizmatini ko'rmoq nasib etsin ilohim. Marhamat ota-onalar, birlaringizga kelin, birlaringizga kuyov muborak.
tabrik so'zlari eshitamiz. Aziz mehmonlarimiz Xudo. Balamiz Raqim toylarına ulaşsın, baxtlı olsun. Adilbay, sağlık, kelin bala, Xudayım baxtlı olup, kulüp oynap, vaqt qo'shiliq bilan yüzleri tömen qaramay, töbe bir bo'lib saqasın, ming bo'g'ay tuynegi uda, nam ko'p bo'lib, baxtlı bo'lib, qulaqarindasi bo'g'ay Xudayım baxtlı olsun. Qarisak bo'lsin azizlari. Tajikil momomizning tilaklari yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab tursin. Barakallah. Marhamat. Mына hürmetli qonaqlar, бүгін себепші болып атырған мына әділ баламыздың неке тойы екен. Құдайым тойларға ұласқай. Балам, келінім, Құдайым бақытлы болғайсыз, өңгейсіз, өскейсіз, түбіңіз бір болғай, шақаңыз мың болғай. Мына әжелі біздердің жолларымызды бергей, Құдайым, ақтық, шаулық сүйгейсең балам. Мына еліңе, елеулі, халқыңа қалаулы, перзент болғайсыз. Екі жаққа да қызметлеріңіз бұйырғай, ата-аналарыңызды жақсылап, сыйлап, ертең біздерде кемпір шал болып отырғайсыз, Құдайым. Мына тойға келген тойшы қауым, бәріңіздің үйіңізде той болсын. Барсақ той деп барайық, тойға қатынасқаймыз, Құдайым. Qarisak bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz onalarimizni. Barakallah onalari. Umr yoshlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu kelin-kuyovlarimizni baxtini ko'rib nasib etsin. Davom ettiramiz, marhamat. Al екі туысқан мұғалімнің балалары, мұғалімнің аталары, аналары, мінеге hürmetli шешем, үлкен шешем. Балаларымыздың тұрмысқа атқан қадамы құтлы қадам болғай. Бұл қызлары көп болғай. Елге, халыққа, туысқанға қызмет қылатығын Құдайы айла болған тілеп қаламан. Әммәңізді құтлық қылайман. Сіздер екеуіңізді бас еп құтлық қылайман. Сіздер бақытты адамсыздар, абаңыз бар. Енді ал Ахмедеге бұлардың атасысың, туысқанысың, әммәңізге бақытты деймін. Балаңыз бақытты болсын. Өкімет бақытты болсын балалар. Бас ема, үмітлеймін. Балам бақытты болсын. Yaşımına bağından beri yaşlılıklar beri kabul olsun. Ballarımız ediyor, baktlı olsun, gözlerine önü görsün. Kaldığımızda ediyor, oyna yeke tende, hizmetler yeke tende olsun. Assalamu alaikum. Ne bugünkü Baxt Kesesi'nin jinalıpçıları, toy köşemizin jinalıpçıları. Mine Rahim elimiz birinci növbette mine apamızga, şeşemizge oң bolsun aytamiz. Mine aqtıq kelleriniz oң bolsun. Qoşulup atkan iki yaşımız baqtlı bolsun. Rahim sayara sizlerge de oң bola bersin. Aldığınızda adal hizmet etip, ilayim öbürlü söbürlü bolup kulardan aqtı süye verirler. Kudalar sizlerge de oң bolsun. İlayimse mine köy balağınız oң bolsun sizlerge. İlayimse iki jakka da sularının hizmetleri tengde büyürüp, İlayimse ağaylığımız, Xudalığımız мәңгілік бола бергей. Mınayım kızım, құрып атан көпірлерің мәңгі болсын. Бақытлы, тақтылы болғайсың. Әділ деген күйеуіңіз, әділ деген заттың өзі ол деп қарасаң, әділ. Сонымен теңіне қартайғайсың, өбірлі, шүбірлі болғайсың. Мына Арахим, Құдай атың кім еді? Арахим менен Сайараның қызметіне бұйырсын сіздерге. Бәр уақытта өбірлі, шүбірлі бол. Түбің бір болсын, шақаң мың болсын. Саяң деген көрінбей тұрсын. Құда қаласа сіздерге өзбектің санын көбейтсін. Бақытлы, дәулетті болғай, Құдайым со, жаңағыдай Жақангер, Алпамыш, баяда Алпамыш еді, Алпамыш шүкетті сондай балалар келтіре берсін. Бақытлы, дәулетті болсын. Қазым, мынайым қазым, жолдасыңды сыйлап біл, құрметтеп біл, бақтың, тақтың, өзіңменен бірге. Сен сыйласаң, бәр уақытта сені сыйлайды. Сол айтқандай, тойың тойғыласын, бақытлы, мағаналы, мазмұнлы өмір тілейміз сіздерге.
өмірде қандай бақыт болса, атаң соны тіледі деп есалай бересің. Рахмет. Ассаламу алейкум, азиз мейманлар. Міне бүгінгі кешеміздің бақытлы шаңырақтың бірі, міне бауырым Мінайым, күйеу балам Әділбек. Мына сіздердің бүгінгі жақсы күніңіз, ұмытылмас күніңіз, өміріңізде бірінші болатын жақсы күндеріңіз, бақыт кешеңіз құтлы болсын, той қаласын. Сол өзлеріңізден өніп өсін. Құдайым денсаулығыңызды берсін әуелі, ауызбіршілігіңізді берсін. Құдайым екі жаның бір қалып, һәм мені қуанта бер, Құдай. Аман жүргейсілер. Той қаласын. Мына келіп атырған құдалардың һәм кеу қадемлері құтлы болсын. Мына құдағайлардың Құдайым кеуіліңізге берсін. Мына келініңіз, балаңыз мейірімлі болсын. Мына апаларымыздың Құдайым жолын берсін. Алдымызда аман болсын жас үлкендеріміз. Жақсы күнде көрісу несіп етсін. Той қаласын. Бақытлы болсын шаңырақ. Кеш жарық халық. Міне бүгін сіңлім Мінайым менен күйеу балам Әділдің бақыт кешесіне әмей жиналып отырған екенсіз. Алды бұрын бұларға өмір тілеймен таусылмайтын. Сол өмірде қызықлы мағаналы қылып, денсаулықтары мол болып, табыстары бұдан әметер мәртебелері биік болғай. Біреуі күндіздегі құяш болғай, біреуі түндегі ай болғай. Дүниядағы бар жақсылықлердің бәрін тілеймен. Адам көркі жастық деген, жайына гүл шекшегат. Тілеймін сіздерге үш тілек, өмір бақыт, мұхаббат. Мына ата-анамыздың алдында адал қызмет еткейсіз, екі жаққа қызметіңіз бұйырсын. Алдымызда аман жүрің, жүзлерімізді түсімен қаратпаң, екі жаққа да. Бақытлы болың. Мына подаркымыздан бар еді, соны беруге рұқсат етің. Kelin kuyovlar sal yaqinroq kelamiz. Azalbek Munayimxon. Endi navbatdagi talkarimizni bosh xudomiz bayramaga, to'ylari qutlug' bo'lsin bayramaga, kuyovlar qutlug' bo'lsin. Baxtli bo'lsin kelin kuyovlarimiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli qonaqlar. Qara qizim. Xudaka to'ylar qutlug' bo'lsin. Xudoyim, qizim, balan baqtlı bo'lgaysan, o'sgaysan, o'ngaysan, hech yomonlik ko'rmagaysan. Men bir to's aytayın. Men Allohdan so'rayman. Allah'dan sorayman, kızımda zılatma. Balandan sorayman, kızımda muğaytma. Kızımdan sorayman, yüzümde tömen karatma. Kudamdan sorayman, kudalığımda unutma, kudalığımda жоғалтпа деп айтамын. Елігім қызым, елікті іздер серігім қызым. Ақ босағаңды ақтарсың қалқам, анаңның қимас жырымен қызым. Сүрінбе қызым, құлама қызым. Bir şapalak olsun mehmanlar, şapalak olsun Xudamızga. Жылама қызым, әкең бейғамқор болар ау дөмен. Тапсырдым сені Құдама қызым. Сүрінбе қызым, құлама қызым. Күлімде мәңгі жылама қызым. Әкең бейғамқор болар ау дөмен. Тапсырдым
Bir qarsak bo'lsin xudolarımizga azizlari. Rahmat bayramaga sog' bo'ling. Baxtli bo'lsin kelinkiyolarimiz, qo'sha qarasana. Tilaklar davom etadi marhamat. Rahmat aka, doramizda marhamat kellar qutlug' bo'lsin. Hurmatli aziz mehmonlar, Xudoyim sizni bugun balamiz Adil bilan kelinimiz Minaqanning to'yini jinob o'tirgansiz. Xudoyim yekzas vaqt bo'lsin. Amansiz bo'lsin, to'ylar shu o'ng bo'la olsun. Balam Adil, kelinim Minay, baxtlı bolun, qanday armanlarınız bolsa armanlarınızga jetkeysiz. Barxulla aldım size oynap kulüp жүргейсің. Құдайым жүздеріңіздің күлкі арымасын. Бақытлы болың. Мына бүгінгі тойдың иелері, сайыры, достым, құрдасым, басылып атқан тойларыңыз оң бола берсін, ата-аналар, вазифаларыңызды атқарып жатыр екенсіз. Құдайым құтлы болсын, оң болсын. Қуанышларыңыз ұзағына болсын. Мына қосылып жатқан жастар бақытлы болсын. Құдайым өздеріне өніп өссін, алдыңызда аман болсын. Екі жаққа қызметі теңнен болсын. Мына салып жатқан көпірлеріңіз оңынан болсын, Құдайым, мәңгілікке болсын. Ауызбіршілікте ойнап көліп қатынаса беріңіз о. Бақытлы болың, өніп өссің. Құрметті қонақтар, күнеке, Құдағай, саған тойыңыз оң болсын. Мына қызымыз Мони, күйеуіміз Әділ. Бақытты болың, өздеріңізден өнің, өсің. Жақсы күніміз көп болсын. Тойыңыз тойға қалсын. Не дейміз? Мына себепші, мына қызымыз бен баламыз ғой. Тойларыңыз беріп атқан тойларыңыз оң болсын. Мына екі жас бақытлы болсын, өніп өссін. Қызметлері бұйырсын екі жаққа теңдей. Не дейміз? Қатынасығымыз мәңгі болсын, ауызбіршілікте қатынаса берейік. Мені со тойдан тойға жетіре берсін. Бақытлы болың. Баламыз Әділ, қызымыз Мінайым, сол үйлену тойларыңыз оң болсын, шақаң мың, биіктен көріне берің, сол алдымызда ойнап күліп жүре берің, күніме айтқан тілеклердің бәрі қабыл болсын, өскейсіз, өңгейсіз, сол біздерді қызықларының дуасы болып жүре берейік, той бола берсін. Әділ, Мұнайым, бүгін тойларыңыз құтты болсын. Сайар апа, тойларыңыз құтты болсын. Сол жақындап қалып берсе, бесік тойларда отыра берейік. Yaşayanlar, sağ olunlar, hürmetli atanları. Azapa sizde baxtlı olun. Baxtli bo'lsin kelinkiyolarimizni azizlarida yana bir gulroz qarsaklar ostida kelinkiyolarimizni ota-onalari tabriklab ularga targan sovg'a salomlarni topshirib marhamat. Adilbek Munayimxon igilamiz taqdim qilib qo'yamiz ota-onalarimizga albatta. Hoppa! Adilbek shogirdimizning to'ylari azizlar, muborak bo'lsin. Barikalla kellar qutlug' bo'lsin. Sayr opamiz oramizda. Murindiq ota, murindiq yinlar, azamat bilan baxsingasidan sog'lar, murindiq bollar qizlarni. Hoppa! Bayramaga xudoları, kuyov bollar qutlug' bo'lsin.
Endi suratlarga taklif qilamiz. Ota-onalar, kelin-kuyovlar bilan sovg'alar bormi? Sovg'ani topshiramiz, marhamat. Xudolarimiz zotidan sovg'alar, podarka kelin-kuyovlarimizga marhamat. Ha, yashanglar. O, barakalla. Bir qarisak bo'lsin nikoh uzuklari kelin-kuyovlarimizga. Nikohingiz abadiy bo'lsin, Azalbek Munayimxon. Sovg'alar yaxshi kunlaringizga nasib etsin. Suratga tushamiz, suratlarimizga marhamat. Adilbek ukamizning kasbdoshlari dorimizda fotograf yigitlarimiz bor, operator yigitlarimiz Xo'jayli tumanimizdan eng yaxshi operatorlar va eng yaxshi fotograflar bugun xizmatlaringizda bo'ladi azizlar. Kelin-kuyovlar bilan suratga tushinglar, ushbu to'ydan hammalaringizga esdalik bo'ladi. Hoppa! Ay barakalla. Rahmat. Kelin muloyim tarafdan, Xudo tarafdan mehmonlar kelinglar doramizga endi. Taklif qilamiz sizlarga marhamat. Hammalaringizni taklif qilamiz. Xudo tarafdan mehmonlar, bo'lalar, xolalari, og'alari, chechalari hammalaringiz marhamat. Kelinglar, bugun tilaklarni qisqaroq, o'yinlarni ko'proq qilamiz azizlar. Shuning uchun sovg'alarimiz bor degan Xudo tarafdan mehmonlar bo'lsa, shu doriga kelinglar marhamat. To'ylar qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli jinoyat mehmonlar. Bugun bo'limiz Munayim, kuyov bolamiz Adilbek. Qurib atgan shang'arog'ingiz bekim bo'lsin. Tibingiz bir shaqangiz ming bo'lsin. Yüzümde mevali, gücümde sayalı bo'lg'aysiz. Qaltangiz pulga, yetegingiz pulga to'lsin, Munayim. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Yig'ilib jinoyat to'y berib o'tgan ekan. Bo'lim o'ni kuyov bolam. So baxt to'yingizga kelib o'tgan ekanmiz. Baxtli bo'ling. Yeniga to'yda ayollar to'yingizga yegaymiz. Kuyov bolamiz Adilbek. Bo'lim, Munayim, baxtli bo'ling. Uburli bo'lib, bekem shang'aroq bo'ling. Kichkina bizlar betga qarab turib. Mana xabarim bir-birimizdan aytavering. Kuyov bolamiz Adil, bo'lamiz Munayim, baxtli bo'ling.
Vaqt tilayman. Aytasizmi? Minayim, Adilbek bugun baxt to'yingizga kelib o'tirgan ekanmiz. Baxtli bo'lin sizlarga o'yishbes baxt tilayman. Tahirlar, zuhralar yetishmagan baxtga erishgaysizlar. Bo'ldingizmi? Bo'lem monem, jezemiz Adilbek, baxt tilayman, baxtli bo'linglar. Mine, hurmetli kuyov balamiz, ham singlimiz, baxt to'yina kelib o'tgan ekanmiz, baxtli bo'lsin. Baxtning bazarında, Allah'ın nazarında жүрө bersin. Hamma vaqtda жақсы ниет, жақсы күнделік келе бергейміз. Бақытлы болың, үбірлі шүбірлі болың. Екі жас бақытлы болсын, ата-анасына мейірімлі болсын. Тойларыңыз оң болсын. Azg'antay padargimiz bor edi, topshiriqqa ruxsat bersangiz. Sovg'alarni topshirishga albatta ruxsat beramiz. Xudolarimiz nomidan sovg'alar. Hoppa. Barakallah. To'ylaringizga qaysini xudolari bor ekanlar. To'ylar qutlug' bo'lsin. Hoppa. Endi adoramizga to'rtlarimiz bor azizlar, to'rtlarni olib kelamiz marhamat. Tayyormi to'rtlar? Kelin kuyovlarimizning baxt to'ylari uchun shaxsan tayyorlangan to'rtlar shirinliklar adoramizga olib kelamiz marhamat. Chiroyli musiqalar bilan. Julia.
Ana endi hurmatli ota-onalar doramizga to'rtar uchun sizlarni ham taklif etamiz. Kelinglar marhamat, kelin ikkovlar bir-birlaringizga, ota-onalaringizga, yaqin qarindosh urug'larga mana shu to'rtar shirinliklardan yedirib qo'yasizlar. Azalbek muloyim, hayotlaringiz ham to'rt kabi shirindan shakar bo'lsin. Vaqti bo'lgaysizlar, serfarzand, serdavlat bo'lgaysizlar. To'rtarimizga marhamat ota-onalar, keling doramizga. Xudolarimizni ham to'rtarga taklif qilamiz. Murindiq ota, murindiq enalari. Kelinglar to'rtarimizga, keling kuyovlarimiz taklif etamiz. To'rt uchun rahmat, hurmatli kelin-kuyovlar, qarindoshlar. Sog' bo'linglar. Azalbek muloyim joylarimizga o'tirib olamiz endi. Sog' bo'linglar. Hammani yaxshi kunlarga, to'ylarga yetkazsin azizlar. To'ylari qutlug' bo'lsin. Rahmat kelin-kuyovlar, sog' bo'linglar. Katta rahmat tush. Yaşayınlar kelin-kuyovlar, baxtli bo'lgaysizlar, baxtingizga ko'z tegmasin. To'ylaringiz muborak bo'lsin Adilbek shogird. Barcha yigitlarimiz nomidan tabriklaymiz sizlarni yana bir bora. Ana endi azizlar, hurmatli yoshlar, xush kelibsizlar yana bir bora. Yerbol to'ylari qutlug' bo'lsin do'stim. Shogirdlaringiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin. El-yurt xizmatidan charchamanglar. Fotograflar, operatorlar, sog' bo'linglar, xush ko'rdik. Ana endi aziz mehmonlar, kelin-kuyovlarimizning onalarini taklif qilamiz. Tajgul onamizni, Sayar opamizni, Qudag'ay Guliston opamizni, Baxt murindiq enalari doramizga kelin qani. Kelin-kuyovlarimizni mana shu 4 ta onalarni doramizga alohida taklif etamiz bizlar. Kelinglar, 4 ta onasi kelinglar. Tajgul enalari, Sayar opamizni, Qudag'aylari Guliston opamizni hamda kelin-kuyovlarimizning murindiq enasi Baxt doramizga taklif qilamiz. Kelinglar marhamat, hurmatli
Onalarni taklif qilamiz, faqat onalari kelsin doramizga. Adilbek Munoyxonning onalari. Onalarimizga katta rahmat, hurmatli onalari. Murunda xinasi bormi? Murunda xinasi keling doramizga. Mana shu Odilbekni Munoyxonni katta qilgan, voyaga yetkazgan shu ukalarimizga, ta'lim bergan, tarbiya bergan mana shu onalarga sizlarga yana bir bora mingdan ming rahmatlar aytamiz. Hurmatli onalar, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Mana shu chiroyli farzandlaringiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Ana endi mana shu farzandlaringiz onalarimizga atalgan sovg'alarimiz bor. Shuni topshirsak deb bizlardan ruxsat so'radi. Azizlar, bitta gulroz qarsak bilan kelin-kuyovlarimiz onalariga atalgan chiroyli gullar, gul dastalari topshiramiz, marhamat. Oy, barakalla Odilbek, qarsak chalamiz, shapaloq urib o'tiramiz mehmonlari. Chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Yaşayınlar, kelin-kuyovlar, onalaringizga nisbatan hurmat uchun, e'tibor uchun katta rahmat, bir qarsak. Shapaloq bo'lsin azizlar. Hoppa. Suratga tushamiz, suratga. Ha? Yeah. Rahmat, Sayın apa, Gülsün apa rahmat, sağ olunlar. Barakalla, birlaringizga kelin, birlaringizga kuyov bu bo'lsin. Yaşayınlar. Sağ olun, rahmat kelin-kuyovlar. O'tirib olamiz. Odilbek Munoyim, barakalla kelin-kuyovlar. Azizlar, xush ko'rdik. To'ylar muborak bo'lsin yana bir bora. Shogirdimiz Odilbek baxtli bo'lsin kelin bilan. Po'lat studiyasi yetarga to'ylar qutlug' bo'lsin. Alohida tabrikimiz ularni ham. Endi navbat qo'shiq san'atkorlarimizga azizlar. Mana shu guruhimizning badiiy rahbari Xushovoz xonandasi, iste'dodli san'atkorlarimizdan Javlonbek Murodovga qo'shiq navbatini beramiz. Javlonbekning qo'shiqlaridan birgalikda bahramand bo'lamiz azizlar. Marhamat.
Assalomu alaykum, qadrli yoshlar, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga qasonatlar bo'lsin. Ahim yoshlar baxtli bo'lsin. Adilbekka baxt saodat tilaymiz. To'ylar muborak bo'lsin barchangizga. Ajoyib kuy qo'shiqlarimiz barcha aziz mehmonlarimizning hurmatlari uchun davramizda davom ettiramiz. Ajoyib kuy qo'shamiz. Pardaboy akamizning hurmatlari uchun davramizda davom ettiramiz. Marhamat. Har bir shirin so'zingni hech kimga bermay sevaman. Bahorda ochilgan gulg'uncham, sevgim osmonida yulduzsham. Yasholmayman sensiz pesham, seni hech kimga bermay sevaman. Qorlardek oppoq tilingni, oydek oyizingni, aytgan har bir shirin so'zingni hech kimga bermay sevaman. Jamolingga ma'shuqday, necha dillar senga oshiqday. Sevaman deb men jonim tutay, seni hech kimga bermay sevaman. Vasli xumor istadim yonib, seni o'zgalardan qizg'onib. Qo'llaring tut ketay bir yonib, seni hech kimga bermay sevaman. Qorlardek oppoq dilingni, to'lin oydek oyizingni, aytgan har bir shirin so'zingni hech kimga bermay sevaman. Bahorda ochilgan gulg'uncham, sevgim osmonida yulduzsham. Yasholmayman sensiz pesham, seni hech kimga bermay sevaman. To'ylar muborak bo'lsin. Aysanaylar davramizda sho'x-sho'x qo'shlamizga taklif qilamiz. Pardaboy akamizning atidan, qani marhamat, Pardaboy akalarning atidan. Davramizga taklif qilamiz. Pardaboy akamizning hurmatlari uchun. To'y bugun hamma qarindoshlari, qo'shig'im katta kichik yoshlara. Davrada do'stlarim ay o'ynasin, zo'r qo'shiq aytib bering do'stlara. To'y bugun hamma qarindoshlari, qo'shig'im katta kichik yoshlara. Davrada do'stlarim ay o'ynasin, zo'r qo'shiq aytib bering do'stlara. Hech bizni ayrab qo'ymasin, ko'ngil darmon qolmasin. Shu yoshlarni baxt to'yinda o'ynasa do'stlar o'ynasin. Hech bizni ayrab qo'ymasin, ko'ngil darmon qolmasin. Shu yoshlarni baxt to'yinda o'ynasa do'stlar o'ynasin. Oynalı kızdıralı oyunda, gelin ey başka işini koyunda. Sazını esirtirip çal bugün, dostların oynasın ey toyunda. Oynalı kızdıralı oyunda,
Gelin ey başka işini koyun da sazını esirtirip çal bugün. Dostların oynasın ey toyunda. Hiçbirisi ayrı koymasın, gönül darman kalmasın. Şu yaşlandı bak toyunda, oynasa dostlar oynasın. Hiçbirisi ayrı koymasın, gönül darman kalmasın. Şu yaşlandı bak toyunda, oynasa dostlar oynasın. Gönül darman kalmasın. Şu yaşlandı bak toyunda, oynasa dostlar oynasın. Hiçbirisi ayrı koymasın, gönül darman kalmasın. Şu yaşlandı bak toyunda, oynasa dostlar oynasın. Bahram Jorası'nın atlan bola devramızda. Bahram Jorası. Gelimiz için Ferda Bey marhamat. Kademin basıp dana dana, geledi yarım ben tamana. Çalaman sen için gitara, tamara tamara tamara. Ferda Bey gelimize hürmetler için Ferda Bey azamat yaşlara. Aşıttı hürmetler için. Ah canım aldı, otlara saldı. Kalem kalem kaşların hayalım aldı. Gel bana kara, saçların kara. Yaman çıraylısan ey, gözleri kara. Sen canım aldın, otlara saldın. Kalem kalem kaşların hayalım aldı. Gel bana kara, saçların kara. Yaman çıraylısan ey, gözleri kara. Kademin basıp dana dana, geledi yarım ben tamana. Çalaman sen için gitara, tamara tamara tamara. Kademin basıp dana dana, geledi yarım ben tamana. Çalaman sen için gitara, tamara tamara tamara. Al canımı al, gel yanımda kal. Sözlegen delebiyle baltamadı bal. Gözüm oynama, beni kıynama. Sen özüne bunçeler, beni baylama. Al canımı al, gel yanımda kal. Sözlegen delebiyle baltamadı bal. Gözüm oynama, beni kıynama. Sen özüne bunçeler, beni baylama. Kademin basıp dana dana, geledi yarım ben tamana. Çalaman sen için gitara, tamara tamara tamara. Kademin basıp dana dana, geledi yarım ben tamana. Çalaman sen için gitara, tamara tamara tamara.
davramızda. Yana Pardabay akamiz. Ashaddiy hurmatlar uchun davom etamiz. Sanoat kollektiv. Ceylan Gönlüme meni sevgime meni ceylan Dillerim meni vayran Canıma aylan Hey ceylan Gönlüme meni sevgime meni ceylan Dillerim meni vayran Canıma aylan Azamat sağ Azamat sağ hürmetler şenerge. Salim Taminat kollektiv xushkemsizlar to'ylar muborak bo'lsin. Azamatli hurmatlar şenerge. Varmadı kastın cana Varmadı kastın cana Işkına düştüm öldüm küydüm yana Gözleri ottan yanar Gözleri ottan yanar Çırayda bir sen alma encir anar Varmadı kastın cana Varmadı kastın cana Işkına düştüm öldüm küydüm yana Gözleri ottan yanar Gözleri ottan yanar Çırayda bir sen alma encir anar Ceylan Gönlüme beni sevgime beni ceylan Dillerim beni vayran Canıma aylan Hey ceylan Gönlüme beni sevgime beni ceylan Dillerim beni vayran Canıma aylan Salim Taminat kollektiv xushkemsizlar to'ylar muborak bo'lsin anavilarimiz. Yüzüme yağmur damar Yüzüme yağmur damar Yolumda gözüm sabrım yanar Öldümü güydüm ana Öldümü güydüm ana Derdime derman gel bana Yüzüme yağmur damar Yüzüme yağmur damar Yolumda gözüm sabrım yanar Öldümü güydüm ana Öldümü güydüm ana Derdime derman gel bana Ceylan Gönlüme beni sevgime beni ceylan Dillerim beni vayran Canıma aylan Hey ceylan Gönlüme beni sevgime beni ceylan Dillerim beni vayran Canıma aylan Dostlar davramıza devam ettiramiz. Adedin barcha cho'ralarni hurmatlar uchun davramizda Salim Taminat korxonasi uchun davramizda Azamat Zavsklar Pardabay davramizga hurmatlar uchun davramizda davom ettiramiz. Şıldır şıldır suları akar Mahallamni arg'ida Gizar içi jonga yoqar Aylanamiz har yog'ida Aylanamiz o'rgilamiz Gaplasholmay qiynalamiz Bo'ylarimiz yetib qoldi Endi biz ham uylanamiz Aylanamiz o'rgilamiz Gapotolmay qiynalamiz Sevganimiz aytolmasak Do'stlar qachon uylanamiz Aylanamiz o'rgilamiz Uchrasholmay qiynalamiz Bo'ylarimiz yetib qoldi Do'stim qachon uylanamiz Barchasi yashamiz to'ylar muborak bo'lsin. O'tdi yoshlik davrin surib To'y qilaylik o'ynab kulib Yor ayting qishlog'imda
Uylanganim qo'ysin meni 10 yoshlik davrin surib to'y qilaylik o'ynab kulib yor yarayding qishlog'imda uylanganim qo'ysin ko'rib aylanamiz o'rgilamiz gaplasholmay qiynalamiz bo'ylarimiz yetib qoldi endi biz ham uylanamiz aylanamiz o'rgilamiz gapotolmay qiynalamiz sevganimiz aytolmasak do'stlar qachon uylanamiz shoh bir qo'shig'imiz barchasiz mehmonlarimizni hurmat qilishni uramiz. Sizga sabr o'yinimiz o'tib bo'lamiz, hurmat qilishni uramiz. Ruslanni hurmat qilishni uramiz, Ruslanni o'tamiz. Juftlikli eyvallah koşa koşa darvaza Büküne güzellikten ey dünya alsın andaza Dındır dındır bu saza Kulak senin avaza Havrazın xivası king cahana avaza Gelin xive yürmeke palasına girmeke Dairası tak 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 Kayrakları kak 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 Karsuradı kızları parmakları şak 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 Dairası tak tak ey parmakları şak şak ey Oynamasan ilaç yok lezgi bulsa vah vah ey İslam bilen sazanı hürmetleşir İslam hoca minarı Gözünü alar bukarı Hazır ecel algılar ey bütün aklı dünyanı Bilemez meyvesin Şündin şeker şivesi İndi tiz tiz gelesiz Dümdüm tutar kumarı Gelin hive yürümeke Yeyrap oynap gülmeke Dairası tak 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 Kayrakları kak 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 Karsuradı kızları parmakları şak 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 Dairası tak tak ey parmakları şak şak ey Oynamasan ilaç yok lezgi bulsa vak vak ey Çügürmeli babayla Oynaydı baka baka Hava dedi mamayla Kuş yakadı kulaka Gösen göze yakışlı Usulları nakışlı Ustaları işleyen Dişe de kaka kaka Gelin hive yürümeke Palasına girmeke Dairası tak 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 Kayrakları kak 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 Karsuradı kızları Parmakları şak 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 Dairası tak tak ey Parmakları şak şak ey Oynamasan ilaç yok Lezgi bulsa vah vah ey Mimam bulur kayın Haresim ne bilmepsiz Gümme berek yemepsiz Bu dünyaya gelmepsiz Şivit aşık canı Her bir insanı canı Mumlu boynu bağına Hele siz bir girmepsiz Gelin hive yürümeke Yayap oynap gülmeke Dairası tak 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 Kayrakları kak kak Karsuradı kızları Parmakları şak 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 Dairası tak tak ey Parmakları şak şak ey Oynamazsan ilaç yok Lezgi bulsa vah vah ey Şengler, Baktыбай ağamızın soruları boyunca Baktыбай ağamızın adına kollektivlarımız Kanı marhamat rahmanımızın kollektivi Baktыбай ağamızın soruları için Lezgi kadevramızda
Baktıvay ağalarımızın adını, kollektivlarımızın adını. Ruslan bilen İslam'ın atına vatanımıza. Ruslan, İslam ağalarını hürmet beşiklere gel. Bak! Azamat subscribe tümüne bedemiz var falan. Talim teminat kolektivi Azamat tümüne bedemiz. Hop! Şanar oylarımızda devam ettiremiz. Kudagaylarımızdan atınan boladı. Yine de Mınayim'nin böylesi Tölegen'nin zakazları boyunca Tölegen'nin atından boladı. Hanım arkamat. Yine de 72'ler için Baktbay, Nagime apalarımız ağalarımızdan atından. Yoşa Karalpakça koşuşlarımızdan. Baktbay, Nagime apalarımızdan atından 72'ler için. Kudalarının atından devramızda. Tölegen'nin atından böylesi. Mınayim'nin böylesi Tölegen'nin atından marhamat. Şırrayga bay Ay aspanda ay Şürgeni Şırrayga bay Oğlumda parmakların Kırış kır oynatadı Ortada oynağanın Ahın beni oynatadı Oğlumda parmakların Kırış kır oynatadı Ortada oynağanın Ahın beni oynatadı Şanar oylarımızda devam ettiremiz. Kanım arkamat. Polat salonun atından yine de Toradaydın hoşunan deydi devramızda Kanım arkamat. Şok koşağımızdan sorular boyunca Yıldız Usmanova repertuarlarından muhabbet Polat. Kanım arkamat. Polat salonun jigitlerinin atından devramızda. Muhabbetni bilsen ko'ngil ardog'im Ishqning ko'chasida qizil yanog'im She'r yozay desam dod titrar barmog'im Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat Pinhona bu uchrashuvlar yodimda Baxtdan rosa quvonganim yodimda Ammo mangu qolmading tu yonimda Olislarda qolib ketdi muhabbat Kimda xato kimda ayb bilmayman Yodga tushsa yoding
yoding dildan qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Rahmat azizlar, hurmatli yoshlar, ozgina o'tirib olamiz oramizda. Zakazlar undan keyin albatta davom etadi. Uzr so'raymiz hammalaringizdan. Tilak bor ekan, kelin-kuyovlarimizning lentalari bor ekan oramizda. Undan keyin o'ylarimizni albatta zakazlar so'rovlari bo'yicha qo'shiqlarimiz bilan davom ettiramiz. Qani kelamiz, sovg'asi bor mehmonlar doriga. Kelinglar, qani opalarimiz bormi? Kelamiz, tilaklarimiz, sovg'alarimiz bor degan mehmonlar. Kelinglar qani. Undan keyin kelin-kuyovlarimizning baxtning talarini qirib qo'yuvchi singillari doramizga qiroq keltirsin. Kelamiz, marhamat. Sovg'a salomlari to'yga to'yonalari bilan kelgan qarindosh urug'lari. Marhamat, to'ylar qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana kecha qatnashuvchilari, aziz mehmonlar. Bugun meni kuyov bolamiz Rahim bilan singlim Sayara ulkan bolasini uylantirib to'y berib atar ekan. To'ylari qutlug' muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin. O'zlarini o'nsin, o'nsin. Tubi bir shaqasi ming bo'lsin. Ne arman etken bo'lsa, armanlarına jetsin. Rahim bilen Sayara sok balası bilen kelinin rayatın ko'rib, aqliq, şavliq suyup, kempirg'arri bo'lib jure bersin. Başka ne aytamiz? Ham men de shunday kelin sürgen toylarga jetu nasib ete bersin. Endigi yil alla toylarına da kelu hammege nasib etsin. Toylar qalasın. Mine bugün kuyov balamız Rahim, singlim Sayara elge dasturxon jayıp toy berip atır. Toylары оң болсын. Мына қосылып атқан жасларымыз бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, түбі бір шақасы мың болсын. Құдайым мына құрып атқан шаңырақлары биік болғай. Бақытты болың. Екі жас бақытлы болсын. Екі жас бақытлы болсын. Ажапамыздың жездеміздің алдында ойнап күліп жүре берсін. Al, мінекей жездеміз Рахим, Ажапамыз Sayara. Мінекей баласын үйлендіріп той беріп атқан екен, құтлы болсын. Не қыл дейміз, екі жас бақытлы болсын. Әділбек, Мінайым, бақытлы болғайсылар. Оң болсын тойларыңыз. Sovg'alari bor ekan mehmonlarimiz, qarindoshlari, marhamat. Sovg'alarni topshiramiz. Sovg'alarni topshiramiz, marhamat, suratlarga taklif qilamiz qarindosh urug'lari. Ag'alari, jengalari doramizga qilib kelamiz, marhamat, to'ylari ko'p bo'lsin, kelinglar.
Hanım mehmonlar tezlashtiramiz suratlarni, fotograflar gitari. Rahmat, hanım marhamat, to'ylar qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli jinoyat xaloyiqlar, bugun qarindoshimiz üstüne kuyovlarimiz baxtli bo'lsin. Ömürlüçü qulluq bo'lsin, o'zini o'nib o'sin. Xizmeti iyi жаққа tengine bersin. Minayim, baxtli bo'l Og'day. Айғыз өміріңде бір мәрте болатын бақыт тойың құтлы болсын, өзіңізге оң болсын, өзіңіздің өніп өсің. Не дейміз со? Бақытлы болың, ең жаман күніңіз осындай болсын. Бақыт тілеймін. Sağ olun rahmat, to'ylar kuyovlar qutlug' bo'lsin. Ağalar, jingalar bilan sovg'alar kelin kuyovlarimizga. Hoppa! Salomat bo'lganlar, kelin kuyovlar o'tirishga ruxsat beramiz endi sizlarga azizlar. Adilbek ukamizga baxt to'ylari, do'stimiz Serikboy davramizga o'zlarining qiziqarli viktorina o'yinlari bilan tashrif buyurdi. Marhamat bir qarsak bilan davrani navbatni Serikboy do'stimizga beramiz azizlar. Rahmet. Assalomu alaykum, uzoq jahondan kelgan aziz mehmonlar. Assalomu alaykum, xonimlar hamda mirzolar. Barchaga to'ylar qutlug' bo'lsin. Kelin kuyovlarimiz boldiqqa suratga tushib, bir o'rinlarimizga o'tirib olaylik. To'yimizga alsan jahondan kelgan qadri baland qadrdonlar, kuyovlari imonga to'la. Yuzlaridan kulgi jaynagan to'y mehmonlari barchangizga to'ylar qutlug' bo'lsin. Al endi to'yga kelgan mehmonlarimiz sal tinchlanaylik, o'rinlarimizga bir joygasak. O'tirib olaylik kaneki. Bugun jastlarimizdan to'yin bir esте qalatындай darajada o'tiramiz degan ulkan niyat bilan kelganmiz. Adil degan inimiz o'zi bir ajoyib inson. Inimizga baxt tilaymiz, to'ylar qutlug' bo'lsin, xizmatlaring iki жаққа tengdey buyursin. Al endi to'yga kelgan mehmonlar sal tinchlanamizmi? Sal tinchlanib olaylik kaneki. Rahmet. O'rlarimizga bir joygasak, hamma o'zlarimizga azg'antay o'zlarimiz hurmat ko'rsatib o'tiraylik iltimos. Adil baxtlı olsun degenler toy mehmonlar bir жақсылап оң қолды көтерейік. Adil baxtlı olsun degenler. Көрінбей жатыр, көп адамлардың қолы көтерілмей жатыр. Adil baxtlı olsun degenler. Қолымызды түсірмейміз. Ал енді келін мұнайын baxtlı olsun degenler екінші қолды көтереміз. Екеуі baxtlı olsun degenler бір шапалақ бар ма? Қаттыра. Рахмет. Баршаңызды Алла сыйласын. Ал енді бүгінгі тойымызға арналған екі сауал бар. Екі сауал. Бірме-бірлеп айтаман, біле тұғын адам болса қолларын көтереді, менің қасыма келемен дегенше
жақсылап ойнау керек. Халық шапалақ ұрып, қолдап қуатлап тұру керек. Соның үшін сәл диққат бұрамыз. Менің сауғаларымды алып жібере келтіміз. Фото көріп жігітлер. Сауғаларымыз бар, анаманда мощный күрішкілер бар бүгін тойға. Жаздың күні бір адамға керек нәрселерді пайдалана отырып күрішкі. Ал диққат, бірінші сауал. Сәл тыныштанамыз, бірінші сауалды беремен. Тыныштанамыз ба? Ана жерге қойып, мен ұстап тұрмайтын жарым енді. Бірінші сауал. Қайсы жан заттың құлағы қарнында? Кім біледі? Ислам, мархамат, маэстро, фото көріп жігіттерге бір шапалақ болсын. Оп! Шапалақ! Опа! Көрсемде талайды, ажарың арайлы, әмірім жүрмеген жүрегім қалайды. Рахмет. Қайсы жан заттың құлағы қарында? Аш болған. Қате. Кете бер. Таба алмадың, кім біледі? Мархамат, Азизге бір шапалақ ұрамыз. Поддержка. Шапалақ. Ола. Кетті керек. Рахмет. Мына тойға келген мейманлар сілерден бір қатты ілтимас етеміз да. Мына ортаға шыққан жігітті бір қоллап қуатлап тұрайық. Шапалақ ұрғанлар бүгін тойда точный байып кетсін. Жуап. Кенгуру. Қате. Қате. Мархамат және де жоралары. Қайсы жан заттың құлағы қарнында? Кім біледі? Жан зат. Әммезет кіреді о жан затқа. Кім бар? Мархамат, ана қызға маэстро музыка бір поддержка қылып тұрамыз. Оп! Шабала! Ойнап келеміз, ойнап. Күрішкі бер жіберем, ойнап келсең. Рахмет. Шегіртке тапты бір шабала құрып қояқ. Ой. Рахмет. Құтлы болсын бір шабала құрамыз қаттырақ. Ал енді сәл тыныштанамыз. Екінші сауалымыз жүда аңсат. Көп адамлар оқыған болса аңсат. Бірақ енді диққат. Көк шайды әмме білет, тұрма. Көк шай ішу бойынша бірінші орында тұратығын мемлекет қайсы? Қате. Қате. Кәне, айт. Кім білет? Мархамат, маэстро, музыка береміз, шабалақ, поддержка. Оп! Басыма сәл баққанғанда. Рахмет. Жуап. Өзбекстан. Ой, қате. Күрішкі Өзбекстандікі, бірақ ол Өзбекстан емес. Кете бер. Кім біледі? Мына балалар сәл шетірекке шығайық. Ой, бұл не? Әділдің туылған жері Шорауыл. Сонам жуап бар деп келдің ойында. Ой, не деген жуап, мұна мажыпа. Шорауыл Көкшайды бірінші орын шеді қойында. Қате. Рахмет, сау бол. Балалар сәл шетірекке шығайық. Китай. Өзің Китай. Рахмет, қате, брат, отырайық. Қате. Кім білет? Мархамат. Шабала ұрамыз сөраларына. Рахмет. Франция. Қате. Сәл шамалады. Ажапамызға бір шабала ұрамыз. Шабалақ бар ма? Мен өзім барайшы. Нағима, құрдасым атын яқты. Мен сіздің атыңыз сұрамадым, жауап сұрадым. Жауап Англия. Англия тапты бір шабала құрамыз. Англия. Қашты. Ал енді той мейманлар сәл диққатты бұрайық. Сауғамыз жүда көп емес. Ондай жоғынан. Сау бол. Сәл шетірекке шығамыз енді. Бүгін Әділдің ең жақын жорасынан бір жігіт бар ма? Кел. Ана, кім? Мына жігіт келатыр. Артындағы жігіт келатыр. Міне костюм шалбар киген жігіт. Сол көтерді сенден бұрын ава. Сәл шетірекке шығайық, мына қызларымыз. Сәл шетірекке шығамыз. Әділдің жорасы менен ойнап жарысатығын құдашалардан бар ма? Апалардан болса да. О, ане қыз бар екен. Бір шапала көріп тұрамыз. Онда тоқтай тұр, онда болмайды. Бар ма құдашалардан? Қоңыстардан? Қойт тұр. Бір жігіт шығып атыр. Бірінші орынға күрішкі бар. Кім шығады ойнайтын бар ма? Жаздың күні ең керекті нәрсе мұнау.
Ұтып алсақ бар ма, бүгін тойдан естелік деп қуанып жүреміз. Кім шығады? О, атыңыз кім? Кім тараптан келдіңіз? Мұнайымның Құдаша, я? Қызым қашып тұрш, алманы отырып же. Бар. Құрметлі аналар, балаларымыз сәл алып отырайық, ілтимас. Молодец. Ал ортада жекпе-жек жарыс болады. Брат, отырып тұрайық. Отырып тұрайық. Отырамыз орнымызға, отырамыз. Отырайық. Отыра қой. Орысшалап айту керек па? Сидим плюс. Ой, не болып кетті. Сауын плюс. Әрсін айту керек па деймен аған. Отыр дегенде отырайық та. Ал онда енді ортада шоқ бір музыка болады. Жорасы против Құдаша. 1-2-3 падеш қайда. Баскет қайда. Шапалақ қайда досы. Баскетті. Yok şamzanete. Құдашаға поддержки бар ма? Рахмет. Сау болыңдар. Құрметлі той меймандар, сәл ана келін күйеуін тойды көрсін. Солардың тойы. Тек фото көріп пен камера шығалсын, ортада қалғанлар отырайық ілтимас сіздерден. Мына сонша камера жетпей атқанда, әмме камера шығып кетеді тойға келгенден кейін. Деп кетеді тек әмме телефонын алып. 21-ші ғасыр, бірақ дегенмен орнымызда отырып көрейік. Техника, интернет раважланып жатыр. Бірақ дегенмен өздерімізді азғантай раважланайық. Орынларымызда отырып тойды бір ажайып өтірейік. Ал енді дыққат. Құдаша жақсы ойнаған болса, бір шапалақ ұрып көрейік. Енді халық айтады. Жорасына бір шапалақ ұрып көреміз. Күрішкі сенікі ау дейм, кете берші. Қапа болма. Рахмет, бір шапалақ ұрамыз Құдашаға. Ал енді кім ойнайды жорасыменен? Жеңгелері жоқ па? Кім бар? Шампун берем енді ойнаған адамға міне. Кім бар? Отыра қойса бай бұл бала. Мұна ал, азғанты, ойнайсың ба? Ойнамайым деп тұр ғой енді. Кім бар? Коля мені ойнайтын. Шампунның несі? 1, 2, кім ойнайды бар ма? Яқшы. Ешкім жоқ болса, онда бүгін тойда Кел ойнаймыз міне. Міне бар екен ғой, қызлар шығып атыр ғой. Рахмет. Атыңыз кім? Сахра. Мен таниман. Кім тараптан келдіңіз? Келін тараптан. Келін тараптан, білесіз ғой кімнің тойында жүргеніңіз, болды. Мархамат, 1, 2, 3, маэстро музыка шампун үшін. Ажайып бастар, кеткен екен. Ой, меймандар поддержка тұрамыз. Көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген кластастарым да бар. Рахмет. Коля кете берші. Мә күрішкі сенікі. Мә күрішкін ап кет. Не деген ойын екен ғой мұны? Кім бар ойнайтын? Құдашамен. Үндемей ешіп келеді. Болды, келді міне. Атыңды айт. Ықтияр. Ықтияр, кім тараптан келдің? Әділдің коллективі. Әділдің коллективі ма? Ұтамыз ба? Құда қалазы ұтамыз. Көреміз әзір. Зарубежный музыка береміз. 1, 2, 3, кеттік әнеке. Йошамыз, тоймей бала. Бас, дяк. Ай, дүкпет. Баскет. Жоралар поддержки қайда қолға қуаттап тұрамыздар. Рахмет. О, не болды кен тебем.
Ой. Ай аға. Ал тоқта, мынау нечия болып қалды. Теңілік мынау. Қайтылдан ойнаймыз әзір. Мынау ортан азғантай ашайық. Мынау брат отырып тұрса, армиядан келген жорама ұқсап кеттің ғой. Балалар қашып тұрамыз кәнеке. Енді қайтылдан ойнаймыз. Мынау ықтияр, құдаша. Сондай ма? Бір шоқ музыка болады. Әзір менімше нечия теңілік болды. Сауға бар. Әзір ұтқанға сауға берем. Бар ма еді? Біреу бар, я? 1, 2, 3, маэстро музыка кетті! Бас! Жібер! Yaşamız hareket! Ola! Yaşamız hareket! Rahmet! İhtiyar! Kete берші. Рахмет, ықтиярға бір шапалақ ұрамыз. Мына микрофонды кітті ашайық. Ал енді, реванш болмайды, реванш боксте болады. Ал дыққат, енді, тоқтайды, сәл тыныштанайық. Енді финал болады. Мына қызды ұтқанға сауға берем, мына қызды сауғасыз қалады. Егер ұталмаса, ұстыған сауға берем, сауғасыз кетесіз. Неғі батсың, өтіп баратсың ба? Яқ, реванш, мына жеге шығып көрсінші. Арбол жол тетрат киіп ағансың ба? Рахмет, мен келсін. Атыңды айт. Нұрик. Бірақ саған бір зат айтам. Әзір ма финал дегенге дүгу, ұру, соғу жоғынан 1 метр расстояние сақлап ойнайсың, яқшы ма? Расстояниемен ойнаймыз 1 метр. 1, 2, финалға бір әммем шапалақ ұрамыз ба? Не деген шапалақ мұна? Тоқтай тұр, басқа музыка береміз. Шапалақ ұрғанлар байып кетсін. Шапалақ ұрмағанлардың тошны кеуілері бүгін үйге қайтқаннан айнып кетсін. Мархамат маэстро, зарабежі музыка кетті кәнеке. Финал. Бас. Шапалақ қайда? Ұша жақты мұнау. Неғылат мұнау. Ай, бас. Батеш қайда? Mustv.net Vallahi patlap turamız kәнеке. Рахмет. Yaşamız. Болды. Негіз бар ма, сенде сүйек бар ма өзі? Болды. Бірақ негіз бар ма, сен жақсы ойнадың. Мына қыз болғаннан кейін мына сауға беріп жақпын. Саған рахмет. Негіз кемі жоқ ойынның. Бірақ сауға жоқ та саған. Ойнаған біреу, саған неге сауға берем? Құдашаға бір шапалақ ұрамыз. Реванш ұсығызбен бі? Қоя қойса ма сауғаңда. Рахмет. Құдашаға шапалақ ұрамыз. Рахмет. Сау болғайсыздар. Ал енді орынларға азғантай жайғасайық. Орынларымызға жайғасамыз. Орларымызға жайғасып алайық. Тойлар тойғаласын, қосылып атқан жастар бақытлы болсын. Бүгінгі тойымызға келген меймандарымызды ажайып бір ойын зауқларымызға мұрат етеміз. Әділ інім бақытлы бол. Қосылғанымен қосағары. Және бір мәрте айтыма қызметлерің екі жаққа теңдей бұйырсын. Шаршама хамише бақыттың базарында жүре бер. Ал енді тойға келген меймандарымыз антракт болады, қарақалпақшалап айтқанда алтырайық болады. Көлдің көркі қаз, тойдың көркі саз демекші. Тойымызға келген меймандарымызға жайып қосыстар. Мархамат, кетті ғане. Шұғылансам білкен. Сәл ортан ашамыз. Енді жас талант иесі ажайып фестиваллардың жеңілпаздары Тақиятас районымыздың нөмір 7 саллы музыка хам көркем өнер мектебінің шұғыла ансамблі бүгін тойға бір ажайып аяқ ойынларына алып келген. Әлбетте құрметті той меймандар, жас талант иесі мына районымыздың, мына еліміздің, халқымыздың байрағын жоғарыға көтеретін жігітлердің бірі ұсылар. Бәленттен көрінуін тілеп қаламыз, қоллап қуатлап тұрамыз. Шұғыла ансамблі.